Bueno, tuko twatanite na batu tuburu arena kiure kira made about Syria. Mwanka thai no governor Meru. Kawira aririkana no governor Meru. Mawakili ba assembly bakawa mutumano ya acting governor. So mwanka thai Meru no wetere interpretation ya court kumenya no kedra aitana mbere kuwatila itikia governor dene ya county ya Meru. Yana tuko durandite kirinteto chiwero thaidatu. Kiebota mbamiori embe centro nyuma ya muthako mukwa na njire tukumenyeka akirikana kwiyamira. Muthutra yo kuingata kawero bisine kumata Meru akuruba njuri bakiuria yuthi batigenya nginto bi Meru kiri maandamano ya ruyo. Kire arwe siasa turodalia mpangaratano yotongere Meru nyuma ya kawero soko bisine na ari kuingatwa ni Senate. Arimu ba sekondari kuandamana Tharaka bakimene thirikari no tuba kuroba bathikira bathire mugomo yo. Mwanetwa mathithio ni Purity Richard. Kiaba ni kitambite mucioko wa mututi Franklin Mwiti oro kwerekana ototuro bwawe na njerete kweleka nyuma yawe kwerekana kwiyamira ko mutumiri omwe oro kumenyekana ya Jacob Kirimi oro kwerekana nende arethirite ari mwandika mbere yawe kuta uturo bwawe nturene ya Miori Embe Central kuringana na ntubo muciyo mututi muthakoyo baruwa arandiki ni pastor uyu na ngujira ya kibarua mbere ya ikukiawe kuthira ikumire na mwaka nende italire omuwata na muritingo yonge ritrethira riciara matunda ntubanende ne bakumakira usereko kyoto kya mwendo wo. Dennis Mugendi aina ntatwai na kau kurutwa nyumba nderero kakuorowa ni Kirimi ende ni muka yosia nikakana kau muka ikana kakwera ndari muka nanda indo tekorara kinya mutitio muka ikakatogora Kirimi ikiriro kia ujuwe na nja ya mwana kumenyekana ta Franklin Mwiti wa ukuru wa miaka 20 uria kwirikana arorairwe ni mutumiria umwe wa ntere ici cia Miori gicone kio bunge kia Igembe Central akimwanda akuyamira yawe. Woninde the Franklin Mwiti na Mwiti ayukiro nyumba ni Jacob Kirimi na Kirainya nyuma yabo omwakilanika atuite mirayo na mwana uyu bamurire na mwana arakua uririkana mwana u Franklin au kanyumene na andikitwe ipasta ou indi babitania nyuma ya pasta kuregi mure mushara jwawe na ruamira ya pasta ikwithirirwe itui athuganiria muthaka ou aria baramujire na mwitingogi wawe bamurambura gwe gikuo ntukura yongwa mwana wa mbere kuwathwa areta baramura baracoka baramuture njirene nini ndaringiro thimu na ntoni ninde na bigibigi ya mucio ni ndairira mwana wantu arati atei na mwana amiruke age ikacia na rego aronja buru ndira mukamata bigibigi ego ndira watelo kana kanga mukamutano ciao go kangwathele wetureta turandikithe statement kiengo na mwana oyengo auri Franklin Mwiti ne wandikitha statement akiwa Kirimi na Kirainya ne baba ombere omura mwanka bathie lara aline ore na mwana arambire kuthira ore meruke ore askari bambende mutharende muike cibitari statement eke akuyulelwa na ndego matukana mwana ora cibitari arakatina cia mwana otiritwa aekirwa meruke akiura somikie na njare nekirwa rui ira mwana ombere na ukwa atutia jaeji gitagia aki mobujira bwethia bora yura bwethire yura yethia na yura tamenya kila keu lakini batu itwibetu ororo bonene ndaikene no ntu bwatweka batu ororo bwatwe nabuo bwa kwethira mwana eto norwerwe na kwatweka batu njera yorwe mwana no yo kwingilia no nio batu to kwera thirikari batu yombe ototethia neto sugulikire no ntu batu tukathirwa no ntu turiona nara bibio tumeka corruption yo tumeka antu baeta barabena pia ni baba otungatirwa wora Kirimi kuigwa kinana inde na bare bonde kinyamu mukurura ndiata era mate yo muka inde ne ari ende kyo muka inde ka to tena wo inde ka to korombo te kyo muka inde mo
Tono tedio mokayana. Tono tedio mokayatito. Mokai. Tono tedio mokai ni non tomato ya toriare tegedera. Muntu akoroga na moche na kutu ke to gona de na mokai. Toto bana moche mokai. Toto mama ito kategori to nya kende ke ito munene wa to na ukumere ito manto ya. Tutirombi kwani na pasta umuthuganirua kana atongeria baukaria bantu raiji ya Meori Kiengu kana bangi bagishiko kya ubunge kya Igembe Central kuwata ripoti ya ikarikare gikuo kya mwana wa Franklin Mwiti. Dennis Mugendi, Weru TV, Nturene ya Meori, wandini ya Igembe East, Igembe Central, County ya Meru. Uremuthutira yo kuingata Kawira Mwangaza kuma obisini utite na mbere kumata nende kia mabe kundikenio don buwete ruyo ndido kukethira kwina maandamano yara manene Meru kulukia kurita Kawira obisine wawite Kawira atubatu kwithira kiremero obisine nontu nengirwe ni bunge ya Senate nawe muthoyi wa siasa Oscar Mutugi akiwa mantu ya Kawira ya thiriro reingatiro ni bunge ya Senate. Mutugi kare aina ripotie ko maandamano turetangazira Meru rojo njuma nige kundi kyani udon kerage shumerete kuga maandamano jara thithekete ntuku ya Jumatatu na ntuku ya Jumatano kiumia ike ja kuingata Kawira Mwangaza obisine ne jamanini bakeri ngidana jara bakuga ne jabangi ntuku ya rojo bakiuga rojo akariba Meru bonde bakathithia maandamano mutindo jokangangi berekerete obisine changa bana tukethira twe front line ya maandamano na tukenda kinya bau bange mbuga nkugwa nawe bakuthuranu akenda bejo to counter uyare ndi gutwao wena monopoly ya violence na beja na mwanki tukabachokia na mwanki iturekerwe tuthithia maandamano jetu jathia benda kuthia jaoro nene bakathithia tukoma kuma rukiri na tugatinda mwankogoro tugwite obisine nontu nya waitanguo ekoro twagucoka neria tutige twakwania nja iromba reo nande ne rwangiro karia Meru mono county commander na county commissioner ne kubo karia boko ngana kere maandamano jaja bakeboda bakethira bakegemea rutere kinyarure kontuko ya rojo twewe ulinzi bwa kuthithia maandamano jara katibene turenda kuona bori chiere mbere igetwabairia nzo mbere turenda kuona bori chiere nyuma itokaretie tutekaoro na nkomango ibau bange bau ba mama nau guzicha mama nau tumeri yao kere ya Meru bariuga bare na Kawira Mwangaza kumaga obisi na bagesi ete abatetiga kuthithia maandamano monkarire agashebere na ndiro kioto kya wikethira kere kuonekana kambashu ya Meru Kawira akana Kawira ageta na koti chiarega kumwikia ntumburi wananchi tugaikia Kawira ntumburi kingige kundi eke keruga mtoro bathurite ni controller wa budget na utaura bubuwi na atikwithirwa kibwithachia akikimu Meru na woni ndenda utuma message kiri aritingwe bathirikari inkumya mbecha ni kwenda kuiwa na ibonto antu bo support wakenda barita mbecha chiura na ingitumwa kimpukumo kinya kure biashara baita baita chombecha bakiro atutume milioni ile twakwabi kan kwendo bwira ngabana na nire na bukarongo chua buku muthinene no ntubibyo nthubo kwirwa na muntu ura when the staff uroka bwi transaction itekubwa kinyewe akamuriko bubo ya ni thirikari kungena kukere muthuji wa siasa Oscar Mutugi aruga kandisa siasa cheye gambara Kawira Mwangaza kwa eberobisi chethire chikethire kere nyumba ya seneti ria seneti ya Kenya irakarire nthi guchungurna igamba rira riraikitwe rumite county assembly ya Meru na yethirwo igitikaniria na assembly ya Meru kuga maitie zaraikitwe zakigwatithanua na Kawira Mwangaza so tubiri buthu kubo ofisi bethirwo bagitikaniria nazo
na kuga neberu ofisine Nialos kanande akuga thaiji kandire chigo chethwa nechegie manto jawatho achuga wakiri bakawira Mwangaza no kaba gutumira kagita koti bakigeragia kuthaie gamba ritumire gita riraja kenda bagatigera kawira Mwangaza gutigwo obisine bakethirwo bakigeria sana igamba rithirwa rigikuchia ne gita riraza na kwithirwa ire mention ire yezani ire tariki 17 mweri zuzu izite na izite mention te hearing ikuga igamba riu ria mention noa te lazima rigitwa ntukuyu no reo inya tariki ingi ya mention na iba kuga kwina umbikano bakarega kwithirwa bagitangira mantu sasa na inya mantu zasomba gwikuchia monka inya kure uchizite ke reportera teto shawero riakwa rietwa ni Mutuge Kare Atongeria Boberu Banjuri nyuma yayo kwathukana nende ni barombete ayuthi batatumiro buthuku kenda kwarania kana kinya kwithio bisi cha county kiri maandamano yara ya kubangwa ya kureana na Kawira Mwangaza kuruba bawete Meru itakulukira thinere kuoneka kaiteneka kumutia thineture na thiri bakiudia Meru kwithira beno kiri na thiri bayetera wa muribokoti mukiri mitheka aina tetoi Atongeria ba ikundi kia Njuri Nteke kiragia ciathulire na utongeria bwa mukaririete Linus Kadera ibatiumiritie na kuromba Meru batikaithie nthi yao bongwa na ukinyangarie twara Meru rarithirite rina itio kuma Kenya ukulukira maandamano yara yaitite na mbere yotindika gavana Kawira Mwangaza ebeletine Meru ni etu twinde tubarabariku itwene Meru te antu basiasaki Meru ina Kristo Meru ina kurobanjuri Meru ina manto tofauti. Kwa hivyo lazima tukae pamoja kama wa Meru, tulizane maswali, nini lienda mbaya, ni nini tunafaa tufanye ndio kila kitu isimame kwa laini yake. Watu atogetekereria tolea Meru, the sitting governor Kawira Mwangaza. The sitting governor Kawira Mwangaza. Yes. The deputy governor Mutuma. That's the position. Na tutumba kuga tojuke Mutuma tumwekera Kawira ali. This is not possible. Kinya sheria ya mthiguru itegubitikiria protest iji kuthithwa aja area yetu ya Meru. Isiasa lakini itasaidia nani? Itareta manufaa gani? Twathiria Meru wana siasa ute Meru inge tutie tweta kuona tuteta kuromba Meru inge kire aturi na tonjia Meru no batu twamiukiria batu ta colonizwa ne achungu ndu tukwira wana siasa ru ari no ndubo woti bwetu pake akwenda ukolonize Meru na tiacha tio kura yetu niye mwandikite na noe ya mubuta 2027 yeginya akurubai baetete atongeria Kathumba baraba kolotera kiara ntetone Kathuri twatwire tumweteketie Meru eburu lakini kuma tariki 20 na mujumbe wa imment nibo bari kinyonga kia Meru na turetekeria ni Kathuri harawire mbeca cia Meru atesa ina kenda cia utethia Meru nende Kathuri wakitha niko kurwanga bana Kawira ri niko kurwa na nchiarwa cia Meru ukurwa maendeleo ya Meru ni mbindo ntu ne Meru bakuthanie terege senate no ntu itogwichie Burundi ne urari muntu maendeleo ne nasumira umire kurwa na muronyo kwe no ntu Kawira no imenti na oro imenti na rindikire ari chairman wa MPs ba Meru bonthe ayo kukia mwana omwe ya kiranda no mware kamongo na kethe na kia makia ko baraba kufadhili athukia ba Meru tibe twabutumirite bunge bitu chokeni mbia cienu maende mureke kunyakia na betu benu bathire cukuru batotura mbere yetu ni betu butumira na batotura na benu matumo be andwene benu barende ciaome mwana ntwathinga kethira wowe no kwendete tara 2027
ulwame bwirane na kawera miru no ntoto na iguna itukurika onda boboya muruteri miru ngugi kwetha no qualify ndene miru wathe miru lakini tethai itarite ya kuri rwiromba riao kintu kimbithira yotumika muno maandamano-ini ya baraba unenkera mbeca bwanengera mbeca rieni cio baturiana bwende bethe baimbere yenu no ntonturia maandamano yandame ya ethia police post example nto mawa yonto maandamano turona ngubo tuona mero mwabongwa beka rekondi babu ethinyaga baine ndunte twere tibui anto babo bore abo andamana ibaturiana bombere na nkendo obwira ngabana nikawira mwangaza na mutumano ni deputy ngabana utebira change mwanka 2027 kana urakotie kamua koti bure kamua twabwitira na kire atongeria bonde ba county Emero tucokanire ni non tumero ethuka tukathuka twinde tuyine rwimbo rumwe rwa gutethia Meru ngabana no nturi ofisine andikiaga no nturi ofisine ana bani baku bonde ningirenge choka nkiliba tori amo tukunda rwero nekenda mono merone etuire awe rekaina ndwa bora kweya 2027 bora kwa tuboringanira pome twabonyakia itoto nakura kiripotera Wero TV kuma Tiania Mbetawa Mukiri wa Mithika Wewe mukirinde kuma kindu tono tukuona kanya gakonoka nchokerete na nteto ingi Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithiti maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwite kuma magana jana na 120 monka magana mugwanja za 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushorire goro ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe momero akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntirene ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati jetu tukarie bietu Rhino Mabati do it best on top. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality.
Kanisa ya MCK imekumbuna ni kubugwa togeni kire kiumeke gucokia nkatho Jumapili jintariki mweri jwa kenda kwambirithenya cherukire kenda gukungura miaka 101 ya kanisa. Kiatho giki kigakwijire moko imwe aja Weru TV. Mugeni wa gitio ni munini wa rais His Excellency Rigathi Gachagua na Geni Bangi. Mwari wa gitio akiethirwa ari Reverend Isaiah Ndeye ule ni presenting bishop wa kanisa ya Methodist ndani ya Kenya. Ni Ntubwante Tonkuruki araniri na Alfred Mutua ule ni chairman wa kanisa gukurukira 0719482226 Bwinde ibugwati ugeni. Season enjoy na GoTV. Beste yako wafuta. Tuna connect na ligi zote. Jishikie GoTV leo ujinice na the best futa live on SuperSport. GoTV. Love it. Bueno, tuweta nambere kurumira nteto chiwero thaithatu. Governor ni mama kana ti mama kini kyo kyuri baba ingi ba Meru bethirite ba ichure kuma Kawira Mwangaza re kwingatwa ni mbunge ya Senate kiumekithiru ba moba itikani na utongeria bo Kawira ni kwethirwa arubisine na babangi bakiwa mutuma bati kunyutho mumano utungata ya governor Obana wa Meru hawatho bure na boboru wate urura mantu ya yonthe mututra yo siasa yonekete witia bonene county na Meru kyure kire kinene nende ndimurekera yo Meru no yure kuna no konokia Meru ukombone urereka itendeka Phineas Imana na ronoro rwa siasa. Governor for Meru, if you don't have anything to say, it's okay. Mbunge ya Senate Roto Meria kwebeliwetene kwa Kawira Mwangaza ya governor county Meru bainge ba wateria kama mila ende bobo etirankulani. The Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Kawira Mwangaza. Onto amantu yedira kire kairia kira kiedira nende kikiumaira nintangurutano enkadha ya kisiasa na kinyakwerio utaura watho omuntu agitaura kuringana na bura kuelewa kana kona na araritirwe na kulitoka we kwekuranga Kenya gazetine na mantu yawe yathira nyuma ya kulumuro etine ki Kawira na uchirwero kire koti na watho baritwa watho burabo mutirite agita na mbere utungata wena wakili bakie amona thingati bakie bakinyela kiario pichine kuringana na watho. Gavana karikia kwa impeach na Senate ka confirm kwa wethire deputy wena obatere kujukia gite kia gavana na batere kwa sworn in, lakini igitarire koti yauga resolutions iria ikwa suspended kumaanisha resolutions iria iteo na itiomba gutumika guswear in the new governor. Ateno gwa iborona nyabwingwa governor ateno gwa kinyanda ikemo na as we speak kinyatha ai governor ere officine na atie bero officine ere kinyanda ikemo ya niyo yithingatiye gwita kotini kenda tariki 17 cha September koti yeru yuga the way forward. Kawira Mwangaza edira gita na mbere na wekira kirore kiro budget ya Meru ya 2024-2025 onto edire akinyela kibunene na kuwa nendo kurukira yona tete TMCs kumania na mbejira bakwidira bakia mukaira assembly ambao wako na 1.1 billion wamejiwekea pesa ya answered zile tu radio ya kuongea na ile ya mazungumzo ya 100 million na tunajua bado wako na zingine ambazo wanatumia, maana hata jana wanaongea, juzi walikuwa wanaongea na nini, lakini wamejiongezea 100 million kununua hazard moja fresh mpya kabisa. Kwa hivyo tunangoja pia kama executive tuone hiyo hazard kama iko na miujiza yake kidogo, maana hiyo pesa pia imetumisa kidogo. Wamechukua pesa zingine more than 35 million ikapelekwa kwa mortgage na mambo ya kununua magari. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu, maana MCA watapata manyumba mazuri sana na pia watanunua magari, na hiyo tunamshukuru Mungu. Hatuna la kufanya, maana wako na hiyo power ambayo imekuwa bestowed to them. Akiwa kigena akio bichie kene kiniyetwe na kwa woina no kinyadire bikibiki we atumira
Nimebakisha 3 million peke yake kwa ofisi yangu ya fuel, lakini nimesema nitatembea na hiyo pahali itakwama, nitachukua bodaboda na nitaingia kwa mashinani vizuri kuangalia watu wetu na pia kupeleka maendeleo kwa mashinani. Seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi no akiritangwe yekia ya kikatiba ya oversight ethira kiandikaira control of budget na kumuria agetikiria mbeche cha Meru chethira ikirita wa Nontung Kawira Mwangaza neberu egitine ni mbunge ya Senate. Seneta Kadhuri Murungi ari expect Meru irani atia kugatwika control of budget ya kaigweromba leawe katukuromba control of budget Chiara ni maoni ya Kadhuri Murungi wengwa maoni ya Meru itukwenda kueta na mbere kuona service irombari redrani ndire kinyira munene warwangiru urandikira barwa na kuwa bobo tiumbika nonto barithia atira ugambi bokoti burabo kuwa Kawira no wengabana na itukwenda kura control on budget atiri watuirire mwaka yo athira mbeche cia Meru milioni 750 itekuonekana na kiuri kiu ikimwe kia birabirari Senate na ibyo bitumite Kawira impeached na ate ombo twandikira ringi watwira atiri ati Kawira na batere kwithwari ubichine na etumaira mbecha cietu na uo kathanania mbecha na tukimenya ati Kawira na impeachirwe na tengavana wa Meru. Iturona report ya the same control of budget ikiuga uria mbecha cia Meru citumirwo bo ikire kuria ire gwito broadened workforce kiri ofisi ya governor Kawira Mwangaza. Iturona ga report yawe ikiuga kwina mbecha nyingi na report ya Auditor General ikiuga kwina mbecha nyingi iria citikumba kwereswa citumirwo na njira iriko na chithwa chino kujibwa kungana bwa utari bwa mathabu na ndikarigara imbiera change within no time tukuiu Kawira Mwangaza ichokio bichine irigare na kwina ka settlement ya impeachment ya were ga settlement ni Senate imbie chenchetie drastically kenda office of the control of budget ithiro kiandika baruga area akiariria makarika ya yonthe ura waringabana wa Baile county ya Meru na kinyani wakili wa miaka kathumba Kiraito Murungi augo ugambi bokoti bwaire nyuma ya bwa Senate bure kurikia ondereja tariki 21 Senate ethirire monto tariki 20 kugura koti judgment ya koti kuga ne kurungika mantu yari ya ukuruka tayari ya kuga koti ne uge mwana u ati wigusharo ende kauga mwana asharirwe kiongela au wakili bambunge Meru na kinyaba Kawira Mwangaza bonde omuntu ari kuchiria rutererura akurumira okewari wakili okawera kodiro kira anto atia to Kawira kira yanto kuno wigushindana Senate na makosa ndo wa Meru batarire wega nto wetetera muntu okurea mbecha sidio wakiri ou wengo kugambira Kawira agatweka nandi no wakiri wa assembly manzo yonda kuona ationa eda kuona kezi rutero au ero assembly Kiraito ethira gita na mbere na kwariria bura watho bukwithira bwiterera kia ukonienga bana kwebelwetini na utariria etuminto edingia tingabano Meru kaiteneka mbate muntu atonya ubishine thirikari ou ya kere nyombewe ntwithingi atu mutonyo ubishine kaona kagita gaka no mwanka anyumuma yo tonyo ubishine yo kumwebia ngavana kinyoni utona kinyura mumara riverant kukario huu rende kinya kwina maandamano ya makathaira ethirite akioneka gwitana mbere ndeni akaunti ya Meru ya baingi bakendekitha kiana kwinyiliano mwanka Kawira Mwangaza ethire akebela obichine Senate iliamua kuangua na Kawira na aende nyumbani wacha hata hiyo koti igothe tena Kawira aende wapi Kawira aende wapi koka Kawira Mwangaza koka na heshimu arome wetu wa Meru utaheshimu wanaume wetu by force by fire nende kira kirio kaiteneka nikona mwerekera ni yuriko yuyongwa yukethira yukiuka kwa kenda kutethia kaunti ya Meru thai to impi
Replacement ya Kawira Mwangaza thai ni orange na Phineas Imana, gari ya siasa Kirendeto, Cheweru. Rais wa Kenya William Ruto wete akawata Raila Mbaruso akanya kamukadete wa ngwatano ya Afrika EUC mwanka muthia na bena wetekio baba hakiona kiaria ndungene ya ntukwenya Nyanza. Ruto awete wekira kia mabaundi ya mthirikari kwara mithirikari kenda kuthiria matheta na kureta Kenya mwakire thirikari mbari. Ruto na kinyiti mirandi kathumba ntereu na aramukiri ni kirindi kia kari. Antone Kathenya aina atatoi. Rais William Ruto kwantukea jere yatindete ntereja Nyanza kirendi ungi olugure bwa miradi ya thirikari. Rais William Ruto akigwata wogeni na gikeno kinene. Akaliria kari tauni ya Umabe na tauni ingi ntere ino. Rais William Ruto na witete na wetekio mutongero kia makia ODM Raila Odinga agasinda gite kia mukali gitwa kanja ngwataniro ya Afrika. Sisi wote kama Wakenya wote tumekubaliana ya kwamba Raila Amolo Odinga atakuwa kiongozi kwa mapenzi ya Mungu wa Afrika mzima. Sisi wote tumekubaliana. Ruto akiuga ndeja East Africa ni igwatete mbaru itagalelele ya Odinga na thirikari ya Ekalu Buleli Nkiomba gutigira Odinga na gusinda giteke. Wakenya wamekubaliana. Serikali ya Kenya mimi naongoza, tumesema baba ndiye atakuwa kiongozi wa bara letu la Afrika. Tutamshika mkono, tutamuombea, tutamfanyia campaign na bara letu la Afrika wamekubali. Muliona juzi jumuiya ya East Africa wote wamekuja hapa. Museveni amekuja kutoka Uganda, Mama Suluhu kutoka Tanzania, Salva Kiir kutoka Sudan, watu wa DRC Congo, watu wa kutoka kule Burundi, rais wa kule Rwanda, ule Somalia. Sisi wote tumekubali ya kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aka Baba akue ndio kiongozi wetu wa bara la Afrika. Amwe nogu Rais William Ruto ni athire na mbere kuringirwa gwatu imbaru bwa thirikari ya enjeru na gukatha ngwatanire yae na Raila Odinga kiri thirikari enjeru, thirikari ria kuga ni akugwatanithia Kenya. Mimi na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga tulikubaliana ya kwamba hii Kenya lazima tuweke siasa ya kuunganisha wa Kenya. Na ndio mimi nikatengeneza baraza la mawaziri la kuunganisha Wakenya wote ili tuondoe ubaguzi, tuondoe mirengo, tuondoe ukabila, tuwaweke Wakenya pamoja, kwa sababu Mungu alijua ni sababu gani sisi ni watu wa nchi moja. We are one people of one nation with a common destiny, and that is why we have decided that we are going to form a government that is going to unite all the people of Kenya. Miaria ni Rais William Ruto ikigwata wambaru ni atongore bangi balabala thingatane nawe kirendi ungeno ile munini wae Rigathi Gachagua. Juzi tumemaliza mambo ya siasa. Tumesema sasa zizi zote tuungane tupange mambo ya maendeleo. Mambo ya siasa rais amepanga, tumemaliza. Yule mzee wetu baba aende Afrika akuwe kiongozi wetu. Tumekubaliana. Hata mimi nimefurahi vile mmetukaribisha hapa. Unajua mimi sikuwa nimejua siri ya kukaa na nyinyi. Sasa nimejua siri ya kukaa na nyinyi ni sisi kuwa watu ya baba. Tulikuwa hapa kwa baridi tunakaa namna hii. Tulikuwa tunafikiria tumesahauliwa. Wewe umechukua kijana yetu. Anaitwa Mheshimiwa John Mbadi Ng'ong'o. Ukamweka akakuwa waziri wa pesa. Na kuanzia wakati wa independence, hakuna mtu kutoka hii region amekuwa Minister for Finance. Ukaweka Museveni hapo, ukaweka Samia Suluhu hapo, ukaweka Salva Kiir hapo, ukaweka watu wa Rwanda na Burundi hapo, wakasema wanashika mkono baba, wampeleke akuwe president of presidents huko Afrika. Tunakushukuru Your Excellency. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Antone, Rangi wa Kathenya.
Embe nothi ya mukirite National Police Reservists ndikwithirite nende bakiuru bethire bairi tho na kwithira baikaria karibantere chiembe amwe na ndeithia cio na michinka ira bareketie kuthanua kenda kulikithio karia ntere ciithirite ciina wagagia bokaria kuringana na mubunge Embe North Judas Itumuni ati na inyilitie miambo ya County Commissioner kaitaka kuma kama abisa ba aragwite michinke ndibatu utumira boya na utaalamu nikenda kuthiria mpanga ya wagagia. Nicholas Chabari aina tatoi. Mimi nauliza Soyanka, hii bunduki mnapea watu ni ya kuchunga maragwe na kuchunga sijui nini mapapai na kuendea nini kwenda kukunywa tubondi na kuchunga boma. Kwa unachunga bibi na bunduki, wewe uko na wasimu. Kiona mtu anachunga bibi na bunduki, jua wewe hata atanyang'anywa tu bibi, hana namna nyingine. Hii silaha inapeanwa kwa sababu isaidie wananchi. This is the first line of defense. Enone merio yaritwe ni County Commissioner wa Meru twe Jacob Ouma arintere echando moru gitare ama bidhaa 140 ba NPR abo magaruka gwa kampeni yao ya marutani na kwanjiria ngweche okabanira na maitha ende Mario eno ne watirito ni mbunge wa Embe North Julius Itumu akiuria mabitha baba NPR baba banenkiretwe ebunduki iba ethirwe baeritho muno ukabanira na maitha mama na kwibanga nagia bwega nikenda abatika ethakagirwe kana gwamba bothina mbe na kuonekana kaire gwarira bonekanite bugwiririte Silaitu kwawa turi awa no tubwa ng'ombe cietu ene na cia community kinyoka ya guthuroti ng'ombe winio no rimutikari wa NPR ngwira nene nukaria community nukaria into bietu nikenda utonga bwetu gutinyangika iba ibange na bunduki no ntonde na moti nturete na bunduki ire ithatu na kinya antu bakeano ati onto burakura kuringo bunduki bakailibira ara antu bara bare aini kinya bwaba itaitelia benami bworo antu bonde ona bakioro ambaragoi lakini tukipiga kelele mtu arare ne mumuchi ungete no pengine antu arari nateka kung'ombe irio tutithwa tukithitha ceboya Nkorokite Itumu na orite kinya thirikari ya kaunti ya Meru nithiro kirutaniria gutigira ni gukabira anto ba Meru na into obiao county government of Meru kimira uti mwananchi wa county na uti mwananchi wa national eitaramunya itwari na ngari yari ya GK na askari barabare o aturinite nikenda bethro by part of conservancy askari oba instead ya bari ya mutindo kinya bakethwa bakiria nara government yetu ya county igethwa ni kuinka ka cost no ntoriro toga bwa ng'ombe bukwenyangika no tonga bwa county bukwangaika ria mtu akura wa mtu wa county ukura wa tika kura wa mtu wa national kana mtu wa Itumu kana mtu wa no karia Meru na Meru ina devolved unit ya county government of Meru ntionete any input ya yo kire ukaria kwa rasilimali ya Meru na imbueterenge kawa urethi bwa ng'ombe cia Rwanda ni part of agriculture. Lakini ni part of agriculture, tu agriculture ni crop and animal husbandry. Na urethi bwa tu ng'ombe ete na thuruku haki. Ikinire thuruku ipati hiyo. Kuma Embe North, Peter Class, Chabari. County Commissioner wa Embu Jack Obuo hariwa ibande ngiri 6 na mwana yana bidapia sensi tubi tayari kuyukua ni enebio Huduma Center hariwa ibande bib bidabi kinyete ruwane bia karibara ba sensi tibio atateka morio kenda mwaka muthiru na mweri yo mwanja mwaka yo hariti yari obisi newe na kuria ene ibande baba biyo kikenda ba mukera utungata podrikari Rita Moneki aina chionkoloki Makiria ya ibande ngiri 6,400 ire thiini wa Huduma Center ya Embu itari mboceni ene. Ino ni kuringana na County Commissioner wa County ya Embu niwe Jack Obuor uria urauria aria mocere ibande wa visire ino kuthie kuigira nigu kuthiria musukumano uria wikuo wa guciga. Wale watu walienda kwa Huduma Center kufanya replacement ya IDs. Kuna wale watu walipoteza ID na wengine pengine walikuwa nataka kubadilisha particulars kutoka mwezi wa 9 mwaka wa 2023 last year mpaka Julai mwaka huu. So hizo IDs zimeletwa, ziko kwa Huduma Center Embu. Ni idadi ya IDs 6,000
400. Wauguo ni uratana aria mocere ivande ciao wavisire ciingi cia ivande cia kaunti kuthie na mbere makiroragia mavinda kana nembuku thiini wa wavisi icio. So tunahimiza wananchi, tunatangazia wananchi kwamba hizo IDs ziko ready, wakuje wachukue. Wale wali apply for replacement. Kuna wale pengine walienda kwa maofisi ya ID ile original ama ile initial registrations. Hawa wataendelea tu kupata hizo IDs kutoka kwa maofisi ya registration katika vituo vya utawala, lakini zile ziko kwa Huduma Center ni hiyo idadi ya 6,400 nimesema. Ino ni kuona riu ni irathondekwa nevenya kuona wavisi ya ivande ya Embu iri na masini cia kiriu iria irathondeka ivande ino na mweri umwe tu. Idara ya registration ya watu imeongeza capacity ya kutoa IDs. Vile unajua nationally maybe kutoka mwezi wa 3, mwezi wa 4 tulikuwa na delays kwa sababu mashini ya producing IDs zilikuwa zimeharibika huko Nairobi, lakini sasa serikali imesha nunua ama prokiwa zile machines mpya na production inaendelea vile inafaa. So kwa sasa mtu akiapply for ID maybe inachukua kipindi cha mwezi moja ndio mtu apata ID. Na hiyo Ngiripotera Wero TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kiama ya kuthetera arimu ba secondary kupeti tharakanithine babwethetie maandamano kumenere thirikari no tubo kurea kuthikira arimu kenda basoka irasine pakere bwete rais na bati koleria na kuibwa kiriro kio nara bandamanite tauni ya Madimanti muthenya yoruare. Paul Wakabithi na Nteto Nkuluki. Bararurungana muthenya gwemthi thokoni ya Madimanti atongoria mabanki ya Kupeti amwe na arimu baingi ba secondary kuma ntere ino chitharaka. Arende tongoria babanki ya maino bombete kuria cheri gutigiri bakuruta ana bao cukuru mwanka kagita karaba komba gucokera macukuru. Tonkeromba asiari marute ciana cukuru arimu na mamatuka mateko thie cukuru kenda principals mamenya matematiko tumira mbesa cia cukuru potena teaching na learning kuendelea. Right now mbesa cionthe gutumirwa cukuru gaikuiwa na tugacioka tu petition ECC irumire mbesa bure iratumagirwa macukuru ciana iteku. Atongoria babanki ya Kupeti bakimeneria anene nkema ya natikira baugite kabombire kubokiria kigi. Okeru iwo okana tono toto ari cukuru. Kare okerwa iwo kwenderia ri 20 lakhs. Okayo ocheria Kupeti otimiona. Togo okana no toto wetete mogomo na tiraya Kupeti power. Kupeti power. Patanera na boki mekera kenge torothe mogomo. Toko oda NGC no to the member wa NGC National Governing Council. Bo toko rekia weto de nyanya na komi boga mogomo kodira na tituga twekanyeria hau Kupeti power. Kupeti power. Ohona boba junior secondary bakijitia na ciambugi ati bona ega twambiti batisho kashukuru batingiritio maraba kwenda Turundi shule. Okethania cukuru no ntwari baba bateri kubathomithia bareaga aciari ba Madimanti na Tharaka South County echo twari chukega Ng'ombe constituency egoro turari Mara constituency Kenya yonthe ogutukuru themthe. That is what is happening in Kenya. Aciari ndenda kubwera Rutani ana benu cukuru we are here in solidarity na Kupeti na tugachoka cukuru kagita kala thirikari kauga mugomo turi ari mubanje ESS toriuga without confirmation of the 46,000 intern teachers to teach oka cukuru na ari mubaba ari cukuru banje ESS we are going to smoke them out. Kuma thokoni ya Madimanti nkiripotera Wero TV Mbito wa Paul Wakabithi. Uboya Paul uno tukinya muthii wa Nteto ciwero ngucokeri nkatho no tubo guthawatanirite na uni na nkatho cimwanya kiri borabonde bakinyaniritie Nteto cio tugwaru ari amwe na mubango yuaro siasa munezo mathithi ukari Purity Richard na ngetwa Mutembe Edwan. Good night and God bless.